Bamwe mu bakristayo bakaba bashaziremo kutandika ihuriro yo kugorora Biishopu emotoka endiijo bitu bakahaburwa kuberugaho. Ahanyuma y'ebyo Dr. Ruhakana Rugunda umujwekerwa wa president w'umutano na David Kwesiga Bahati minisita w'ebyomushubira babire bahira kanju na motoka eji bakagaruka yo bamushoborera kw'abakristayo babire batashemererwe. Ubwo hati Bishop akanju nahirwe motoka endiijo y'ekika kya Toyota Land Cruiser GR Sport kandi egehirwe yo Jane Bareke uri kujunanizwa n'ebyempi Home State House. Nakunda abantu ba Kigezi ndikuja kuja kunakunda cyakini nakunda abantu mwena ba Kigezi kureba ngo mwihanga ryona ibimirimo yone yeine konke kintejo kikamaraza tagweje geire narundo kuyakushemeza abantu ba Kigezi kwistia hati obuyangira tigetware timpara kutoka kutosha nizitwarwa abandi abantu yajya tureke imirimo yone yetware motoka ya Kigezi. Biishopu Purezidenti n'abakunda bamwe abakristayo borekero kwesima bwanyuma yo kwakira motoka eji tukasima emotoka yo kubanza president yabirahire Biishopu witu konka ahabwa enshozi n'emihanda yitu ya Kigezi turabire tukarangwa jo motoka tine cyarakore akone motoka iri hansi kandi namani gayo waga comparinga n'emihanda yitu tine icamani cyereza gukora utwebarize president munonga kandi umugambire utabacigaba bujamo itwe tugamba iki turi amutima twakora twakwebaza mbe twamwebaza. We Bishop akanjuna asimire president ahabo kumuha motoka eji Madam Jane okwija omumaka g'umureberezi bwa Kigezi kuwagira ngo omwebembezi wehanga yagizire ngo yeyizire turi kubasa kutwarira eryo mureke tutere ngaro turi kuterera president witu mu ngaro kandi no kukira munonga Madam Jane. Umuganda abakristayo ko rw'umureberezi bwa North Kigezi bashabwo kugira inkwatanisa nungi omumaka gabo akidiko wa Rujumbura akidiko nare niwe yashaba abakristayo abo mu kushaba kwerizoba konka abaganda binofu Jova toyo jotera nawe joje no tubegese ikintu cyago gukora uburyo mwanya wano kugabo utakora ibyo intunguka ye kanisa eyo muri twe abakristayo nke kanisa keje eyindi kumana omurka konko ombageiga bense tukabiri tushazireho tureka kwefundana tureka kubona twaregera emisharuro y'ikeje omukushaboku Reverend George Twina Masiko yatebo mu ntebe kandi yaraganisa kwatanisa n'abakristayo insima ranga mununga abwizobe bukuru anyuma y'imyaka 37 ngo mberezobe kandi kwirira okendera no kukamuheru imyaka yanje nkaga netano nishika insima ranga gutubembera no kusubiro gasha kwa Job namanya na Dana Basibye.